Edifo ewo yenchen asofo ewo yenchen evangelist ne wo mo akekan ye ne wo mo ete wo mayi mu ede na chese ebusuafo dan nyame ene ne na musifo ebedi inkita ho nyame ene na musifo ebe kasa na wo kasa nso anase nyame ne wo mo kasa nso ede a na wo mo nso entimi enka ensem no enhye egise wo mo eba bonten ede bebetu edwama omanfo nyina enti eye ebi anase nipa asem no ewo edima no no susu enti bi na ne anamuntu bi a obetu no watimi etu ede afon se ewo be ya se nyame nipa na ne begina mu etwa enwome mu ede ama na na se adekodie no se ye nhira se ye nmonyam se ye ohaw se ye amane na ene wagina mu na wono asi ano ekwan ede ama no na ye hwe ye mayi emu a asofo dodo na edoso dan so mo de wo mo enkomhye eba ewo omayi emu na ebusuafo enedai sofopanyi bi ababonten na ye wanya revelation ede afa NDC amanyoko no wo mo Frankatuni a ye former president John Dramani Mahama na ensem a wo hunu ne de nyame ada na di ede atwe no na kyese ebusuafo esewani esese ye ka ede eche wo hunu mu nsem a aba from 2020 about almost nsem na starting yem asofo dodo na na hye nkom wo be hye nkom dem MPP wo mo hye ye wo mo hye nso de ma NDC wo mo hye ye na enede ya me no wo ekasa idem Prophet Alex Nana Kwesi the Crown of Christ ministry ano work aswa empotamono wababontin din sembi ababa betu eja na ebusuafo ebia na wonnim no man ko hwe ni video a chese eba 2020 abaton enkomsha asofo dodo na hye no susu ehye bi na ne dia wo ka ye no e de ebusuafo sa pepepe na esi ye yenkoko hwe emra ne ba meyi no asan e de no atwe na enkomo e wo ono ye di e de amamu my wonya da bre na saso bi so bitimi aba jese bambofo mo koso ebo mo adwuma sede ese na efata ne nei efutu akwa magana mampanyi na nado da nkokofo ado so wonhwe no wofa no mangugu apono so sede be ya bambofo e be hwe nkran na afia bato no watimi aba adwuma ye Aprosifo adwumaye eyade a edim papa e wo mampunto ene de kankrom ye kwa ye ba aprosifo enima boni yo eni esamonidie bebre na ekoso ewo oman mu na abato ebobo ba no nipa dodo na won so nkugim se ahwa ebetumi agensem esa ne nipa bonefo enti se beye na ebetumi atuwe nyina so esa na akrofo wefo akamukafo a wogigi nipa etata nipa no nyina befiri hɔ no enti no osofopani a woda Crown of Christ asafo ano ewo kasoa Prophet Alex Nana Kwesi ede adesrato mampani akufo ado anim se onfa ne nansi fam na won kanya approachfo won share approachfo sapomu nso se de be ya won so be hu se ampa adwuma na wo ye no wo ye ede asom oman Ghana enti onye bibi ebeboa na kanya approachfo no nso ayi won yim nyina ede aye adwuma wo se wo hwe nsem bia na nsen asisi e won fifi mantambo ete se mfantemai mrase bedwane nipa bi akɔka no kwan mu aka na tikɔ no a ensem fata ensese ba na shanti omampani akufo ado omomodin se odinadi ebedi approachfo adwuma yachi obi ji obi nkwa firi ne nsem abra nyankopon ankasa nje nipa ne nkwa enya ade ya asem pakura because bible mu kura no ebe kun ni nua ken na nyankopon busa ken se unua no moja esu freme enti enye fa so obi etimi ji obi nkwa efiri ne nsem enti ya ade enye awudie ya ade enye kura ti ena ye kase se de be ya asa na emanyina betimi abrase ene se IGP support to a police for no na yenua police for no ntimi mo adwuma pama na emanyina ntimi mrase se de omu iguso ye na nade omu nda bonso mo ne nam ye patrons ya ade ye ni kan ye komseni Nana Kwesi esane echiru mu se abato a ebedie ono onyankopon ayi akire na manyoku a edi abato no enim eni MPP amno yi ni nie ya ade mu be ye den pa na we no me hu ne se nipa mienu ewo boxing ring mu na nka ye boxing enti ase party mienu edi mu niye na ne mu odin pa wo boxing ring nim ba long last me hwe ye no na yaka ba ko ahyefom na ba ko apija timi hu se nana apija nana wote so ye Nana Kufuado no apija enti me hwe no
na akonwa si no wotena akonwa no so na afi nkrofo nante nanim omo pass nanim no omo chiachia no enti mbaya den ba na kufu ado besa afa enti afi we die beye no na enye hasonko na nyame da na di ba bi ti se Cote d'Ivoire ɛhɔ so nyame ada na di sɛ de ɔte so no ɔno so bɛfa aba no na mmom de ɔno so edi n'akyi ada party ayi no so bɛsɔre atia na sisi amɔ mpaeɛ so anka Cote d'Ivoire ahwɛ afiwi nsɛm basabasa ana basabasa yɛ bɛkɔ so ɛwɔ Cote d'Ivoire na ewusia for mo amkɔkɔte ye papa ne nsɛm no ebi na enne de wabepie mu ɛwɔ ye fidie yi ɛso aha no mu akyɛ ampaye a ebeda enti kan wan na ye ma odifo akwaba sonko embra ye dwumedi so odifo mo akwaba me so bibia bɔkɔde asafo ma so ma mo bia ho ye jo ye da Kristo ase na 2020 abatu yi ya ye hu se de kɔ ye se de wo kan ye sa pepe na esi ye na ebra eba ne sa no sen na wunya ye like wuhu ne se won so wa hye nkoma ma na be ma na se wuhu ne se won so nyame ne wo ye adwuma na bedas ba ma de o kan sa pepe se abreni nyina no eya me kɔ ba bi ana se afidiefo bi to nsa frɛ me na me kɔna me kasa eya me ta kasa nye ne nkona nyame hyase okay nyame started sabe no ana se ya o de messages ba na ye kan dos bebre ho a ya na first no kra de ye mfa nkɔ ba bi afidie so ya na mkeka kyerɛ nkɔfo sa na se santa ba bi e fellowship no ya na mkeka kyerɛ nkɔfo sa nti ene se 2016 me kɔ kyerɛ de ne bisi na 2020 so nyame de ba na odifo we dem ncho no ba na say na say wo hye nkom 2016 dia 2020 dia na so ni nyina mu no ye nhye da ente ye monka dia esa ye bibia o un se adifo no bebre na ya na ebi ye meka na se dia lack of finances okay no so ka ho se dia obetimi carry na so se wo TV so radio so akokasa I can say because 2020 2016 me kwahye nkom no bi wo kasapa efe na enso so no yewie no me kan say no an say me kan wo a microphone no si ye ono ma beti eti ye ne ade enti man se dia se be party bi ba me ncha na bibi nothing like that but do no a tie no sa no ati eti na just asofo okromo anu mo ba je say hu na ye hu wo mo sir ba me se bia media bi so no se wo koka asem na e bia ye good message a nkrofo mpese ye be trisia na bata ye asem bi na se we be ye se ka bia that time no kayete wo but sometimes na odifo said ya tete ase wo nya ni so ade hu bi nyame ada bibi edi acho afa ye mampanyin dada John Dramani Mahama awo ye frankatuni edema NDC amanyoko no sen na esi etie boyen emu we no me pese ye bebo mpaye na se individual bebo mpaye wa wo do papa ni bia no obebo modern se uko tudwe no na wo besere mpaye bo ama papa no because papa no waye bi pa in fact tamana ni region na also waye bebre de abo my Ghana ntino waye nipa bi a se ye koso na bibi koso ne na fa obi aho a se de na this time me kase bibi aba fa no wa wo beti sa asemi a ye chichimu bia na se wo konkutudwe mu a bomode na car na mpabom so sabi ebema adi nyina atimi awie peye on side because adi anyame de ba e fa ne side no na nye ni jesem nya asempa this time around but me hu say attacks a lot of attacks in shishadi a say koso
You can say and she dia the or time for the shisha. No time for it to me shisha. I did to me for bibia. But thanks be to God, say, yeah, then you did your time for shisha no edeba. Emma, your perm kama a sermons, because Bible say, God review to redeem. And to some maybe how they must be fun and hosa abba. And then say, now you God review it as God has reviewed it. Now it me essay. Inti, I don't know who I say now, it me couldn't to them nimbo pie because the me who far ne side no actually this time. Now a say it will be bad the cost and I be and sympathy will side the cost ne side. Inti say it me a bomb pie na yes says idea. Say na wo hu Lucifer say na nyame da na di esifa eche wo na wada say bia wo te ho no wonze ye wo ebu ho no ma bia wada na ho na nyame aka bibi wo so ni ye da ye ede wana o asa wo te ho no mo a wo dwendwen na ebebe twafa wo ni say na si bai na say na eteche ye etefo emu because o ka say ye bibi boni a wo ka na sa obi an sheda nte ase papa bia. Okay. Medasi. Say, said the Uchim, Yami or Quan be Braya or near Casa. Said the Bia or Opin Vision Biabana Oka. Na Anasi Bia Waba or Dreamers Petuma Casa. Na soon we ask, we know a rather me a corner, baby or the realms of the spirit. And to me, who said, will be one if you are not the other side, Sabe. Na they will sit on a hair, my near general, that way. No betin salam who so much nipa na she black black na we na ejina homa signal said the can say ejina homa ewu signal na ansa na sa de be take place no e yen hihede enti yen hihede bia ya hihye conspiracy ya hihye e fa wu ho e ko na sai meka say na busu ana say na abusuano na say chese abusuano na hihye e de etia na ana party members na hihye de etia na opponent e na hihye de etia na ibusi ye hu ebia yebet o se wo akwa NDC ni ti ebia yebet me kase ebia MPP for na hihye de etia no ana say wo no ne party members na hihye de etia na ni fia wo timu e na nkofo hihye de etia no mayen tia. Okay, wonderful. Sadia me hu we no America ho asem. Now, Bobia were enemy, so that I say. But Untimi Enkojina Ponti will be Sabia, only as soon as seen enemy. So that I say. But enemy is an enemy. And the enemy, yeah, and I say, Memphis say, will be aware enemy, no so biomes or enemies. And the enemies now, she said, and near man, I say, I should the enemies are what she said, man. This time around, I dare say, no more she said. I found. For me, Chawano, didn't tell me Busa, me person you. Say, Abia will be a shiami and I saw for being no catch us all. Bompaye and Memus say, one more at time war and a year. Once will go on more bit me and then I do Busa. Oh, Abia, my million with one permassity or one, every Susan and yes, our time and yet, so my million, and I say, Bia, or Nipana would do a near Bunu or no, and at that time, no, Tibia, who focus back on Nipanaso. Na Nipana, one can say, you know, what's in the baby, I want you they are all then will share different direction. And the Abana saw one pie over one hour, you obey one amonto, obey in a different way. I'm sure, yeah, not just said, you almost channel. At me about to it at least put me my clue them. Party members and they are not the other no so kids. It's a measure of party members. But so still more. See, you can't party members and they be a shady be a foul one. So I won't mean who say party member, they be a party as soon as they recall party no son. But I don't know, extra careful. Because when you say if it is direction, are you getting it? And no, you say you direction bring and a free attack and the call your man. What was a wonderful question? But direction, say no, the American say direction is free. Abusiani, and I say free. Pertinent crowd. Ebia, excuse me, so no, you wait my answer and pie on so bad. Ever said, only baby, I want pie and therefore any of bush you know. The here say vision on me here. Vision ba or so. Ah, ya come.
Any here until no boss on pire. Some may vision a buy, me bob this aboano. Into also bobino, no so bob etia, sad the chronoa, a yashishan. But for Sabia, who say, attack never free her, and I say free her, very good. But sometimes, no, so one direction of baby attack ni free bar. The obedience of a bomb pire to me a sick baby attacking a free baby. So I say, very important. Because won't mean for any cosi will be so cemetery as soon as he and they how cranny are there. And the obey to me and I say, Ubeshia physically. Nabi our nini panel. Ebia and no so spiritual problems. What I say. And we got soon near man there. It's not by mind, it's not by power, but by the Spirit of God. In Tianono, there are strongholds. We don't deal with them physically. But we deal with them in the spiritual aspect. Until that's true prayer. Until say cannot, because God revealed, we have to say it so that it will be redeemed. Until He revealed to redeem. Until say ye can na ya say the anti adia nshishadi samre bi ka ho asama ya hyehye afa your former president Mahama ne ho anyame twa picture na kire me say na tie. So that say actually death nshishadi ne ahyehye afa ediama nada say na busua no me kana busua can be the nuclear family because now me say ma wura ho na me hu so what other side no oba bi to no sha atare no hye no na ye full of black so that signify ewu inti wo bi ana say yare bi ana de boni bi ara wo mu ahyehye afa former president Mahama no ye bompa ye sa de ni na ye e be free ho na odi for say na wo ka say sunsun wi ase sunsun ase sunsun wi ase na e ho net say e den like mayon ye wi ase aye wo ye ni say wo wi ase ha ye susu ye dia ye tie ye wi ase nti ye dia na ye tie na ha aye han wi ase e na ye wo dia ye no wo ho ye sunsun wi ase because mota aka sa ase na mbobra sunsun wi ase mi hu say mi bra sunsun wi ase mi hu say sunsun wi ase no e ho say e den na ma mu hu say ho no mum e sunsun wi ase sunsun wi ase ye another word altogether word ye was here a present word normally called the natural word, the physical word. And I tima ye who ye we are not near my shining moon by your other word in view. That word, no Holy Spirit. You understand? Holy spirits are occupying that place. So place in the motor body scene and coho. Then I would do me soon as who says in that is the spirit. Yewo se yekase yekwa ebedin komo bebre because yewo spirits ana sunsun ho so ada se yewo nyame sunsun ana yewo bonsam sunsun yewo bonsam a na wonye bonsam initially na woye one of the angels in heaven na woye in fact the senior angel of all now because of rebellion at the end to no ba na say na crofo sometimes can say na fight BC so until the angels of God fought, you understand, the dragon near to no ba so wo ba no na bofo bebre e na bae wo no ma erebetie nyame no wo ne omu nyina ba asase so until sa abofo na sa stress ni nyina no wo mu wo sa wedding view ya ye ka ho asem sometimes so at the same time no onyame you can't answer so. Also was our word in view. So that's here. Until our word no spirits and I say spirit bodies. And I was soon we are so and I say in view word. Sometimes you can't say no and I nyame bema wo hu bibia as a child of God no. Wo nyame sunsun a tu no and I know no and it take niam a chiro free sunsun ho. No what ba be declare no physical word na physical word in bibinsi I just said the can see wo sunsun and I said that word in view and sanaba and I dey see wo word in view ho bia na eno no e determine the happy wo physical na you clear you can do without it enti dey see wo physical word ho bia na ya dey e ba be see wo e see wo spiritual word ya dey e ba be see wo physical word. It is a siwo spiritual word ho
na say anso ano wo ho a wo ya no hwe ni ye sesi wo physical world enti we ya papa John Dramani Mahama ne de ne asi ewo spiritual world say de asi wo ho ni nti na ma wa me nyame a wo ne me nam ma me di ma pa ko hu say ne ekoso so that say to say the election na by and 2016 2020 the input the see you know na si wo honhom won say me kire ne pepepe say the na mu be ye den the besi sa na see life so that say na si wo spiritual world ho no sa na si wo 2016 me can say na do te white cam na si that wo ho na wo te white cam a me bi hu no so wo te white cam nti na me say a sign of victory na si pepepe sa so that say enti die bi atwitwam bebre na ye bobo obi Ghana fo no di nkuku se wo kaya ayi body me ni she de nyame di picture bi ba na nkokọ ni ntuntumfo na e bobo enti me hu ansa nkokọfo na hye ntuntumfo no tuwa enti ntuntumfo no ejina ho ma na ye Ghana fo those times no enti ye bobo no mo de penalty Ghana fo efirim sa those days no near friend broni bi se soales say en me hu picture na say ntuntum ne nkokọ bobo ewo sunsun ewi ase na che say ye odi format wasi ya wo adi ye ni wani so adi hu na ya hu nu nyina ebam enti say ye mampanyin adie wan sore amompa ya ebetimi asi na enu ntini mi pese mi say empire bon kwa because so obi wo no mo a sheda obeka say sofo aba beka say we misika bi na wo pedie enya de say me baba be hu no enya de say me ko ne nche me ko sofo bi a ho apart from empire bo bi fofo bi eni wo no betimi aye de asi ano kwan ana obi wo ha ebia wo be pressure bi wo be hwehwe nipa na kira kwan ana bibisa ene ye fine because abre nyina no ye asori mpo individual wo be hwe ni ahyehye bibi afro bi ho ebi wa na ye wu bi ade bi na atamfo na ye na eba nipa so eme ye twam na etwa so that say enti we no bi amemi ni eni enkita ho dia you understand enti no it all depends enti the member here say mekoso aboa no won paibo so that say the eba bia enti no obi aso obeti asem aye kan ono so abon paye aye dey aboa no that is it because sometimes no Bible say ba ko be kun open ama mienu kun open so that say enti individual prayers works Odifo we die ye Ghana fo adwenkyere ne nsim bi a wo mo de eba abonten anza asofo mu hunu ade a na se mu bibi fo obi hu a na ma harmony na maka na for trend ana se for den because who ni se bi a wo ye mampani wo no de me be kana asem a ebema nkofo ba bebu se sofo ben na aka ye mampani dada wo asemi ye nkonkonko hwe ni ye nkoyesi afi ne nkofo follow ne nkofo edu achi no ma wonya trend enu bi na wo ye anase wo de ne de de nyame de asom na wo di achi me de ya me mani nka hwe so that say the ade no me hu no ana ebe ba no sa na ya nobody me share no pepepe so that say because na sabe before and some your former president Mills Atamis and now was Temano on Yaminfa those days na sa baby a umba beto I mean all over them so we about because kasapa your prime kind and a kingdom or you so make cancer also we ni about na me share make catch them for sa tell you snit so you know Professor Mess we ni about we two times we ni sir ana ye papa John Dramani me can dey sisi nyame dey na asemu ya ba so no so na omoto sa aba na sa court semba no eno so me kan ho asem sa na me broadcast eno so me kan say na ya hye che ya hye che those times no ampa ya hye che wono so wi ni aba eno so me kan me ko sa kingdom ayi kura me de tudana na me hye we so kasapa no so me kan ho asem so ni nyina ya hye dante some me can say yeah sometimes so lack of finances what I say nti me ha mani me ka bibia nkyere obi se de obi nya
say obi tim asma na say me bibi pie na nipa no say obi ase nti oda say nyankopon ya wo yes a enam so enam ne go ni so yes ya fine nti me yeah any your friends say kind of some way say because say the nyame be gi nipa no ne hia so that's nti no ne hia na odi for we dey enche ye di nkomodidie no ebeba eye na wiye no asofo adane da mo ba bonten mo be hye nkom ye dan hu se mo ba bonten be hye nkom se nkom hye we di nyame ka se Ghana se me betu sika egumo so Ghana je se mo baba bidi da eye nkwanhia eye owo eye se nyankopon onya de panchira ma oh it depends say me normally there hu say wa wo kan wa asem wo hwe nsem a be kan gra me mehye ewuo hu nko no cry me nhye wo hwe ba bia me kasa firi no a na de fifa election ho ayina me nhye ewuo hu nko ba me kasa ye course Kingdom TV na FM no na the host me no na kwaku dawo no obusa question bi ma me kire se wo niema mu be ye we kakra but as time goes on niema mu be fine so that say to say the after battle ye chi no niema mu be we kakra mu be den but as time go because na ewia bi bo me who say ewia bi bo no crime say ngani interview me abra asem si wie ya o kase wo nkomhye na bam no na oni me di nkomo ma me chese niema bu ewia bi bo na ewia bo nti niema mu be den na stand goes on niema mu ba be fine tie depending ana nyame de wo ho na de atamfo ye no na o de ba me I believe myself say your former president Mahama sunsum no wonne me wo relation bi a won say eya messages are sometimes wo ho a as a di for na aba na ese bi a wo ka ho asem na bibi ete sa na spiritually no se nipa no ni dibia se wo ye president o so ye minister so wo ye whatever so that say ni dibia no ana se nipa kra wo ye no na it means spiritually no wone wo sa di for no e wo relation bi so that say say na tamfo sore ne so a ana atamfo ne hyehyɛ ade ba no so ana atamfo sore a nyame de ne ho signal na ne ho issue bi brew said the be ya wo be sore agina ye dey abattle na sometimes na ya say wo be manipa ne signal but this the case say ebia me kasa me ni normal so that say na me ni fie kra na me ba bi ntia say bia media fo ya na e be fa asem na ye dey e dey atudwa say never said the be ya bonsam nyuma be say because he revealed to redeem and he said nyame de be fa so na me pamu kandia bonsam na ahyehya sa de na afa ne ho no na ese wahu si yahu wahu ti abakani anu dia esese so that say henti sa na tie na me wom de me share enkom bia mfa obi hu atese bia enya tese wo no ba meka ba me wo he ba bi am start free ne dia nti nyame nye wo hu nkonkon na wo hye de ba na nyame de ode ba na ye depending odifu osokro because ye were fallen angels no so art to say the angel of light nanso anya urade so nti ye wo nyame sunsun ankasa na se ye wo nyame ene ye wo yes nti ne ye wo atrofo adi for wo true prophet nti true prophet ene the false prophet so so that's it body for we dey nkomodidie ne di besi eye ahia wo final words a wo de be ma ahwefo ne etiefo a wo mo show sabre asema me kan say we ye message a nyame de aba me de me timba bi na nyame de message aba say 2016 na me wo ho na nyame de na ebesi bae 2020 me wo ho na nyame de na ebesi wa bato no bae me kire ho pa kire de na ebesie say de na mu be ye den na me wo na nyame so the message brewa wontimi ntena so yesa wo kan enu ntina say wo message na wo di for no nyame de message ne bae no because be asonde wo ni nyame ntem so wo de bae na wan kan wa hwe ama de na asi enti yesa enti bebre no na ya ho asonde a
nyame de ba ya yentiment tiki ya na mo anka but this time no hey say bonsam de bibi ba na nyame de ba nko ade a say enti wo team message we na wo beti asem bi say wo bom paye wo konkoto bom paye ma your former president Mahama because ye do papa no wa ye bi ama Ghana bebre enti na me kakra me kan enti ba bi o bi aso bia obetime nka tru ya na me de ninu adesimoje no say de wonsam ahihye bia de ye wuo de ye amane de ye de me gina Yesu din mu ese ni nyina wo Yesu Kristo din mu ye say wonsam dwuma de nyina amen amen na abusiafo prophet Alex Nana Kwesi on that Crown of Christ Ministry and we work kaswa ena day yene no etwetwen enkomo achese de nyame adene di eyi ede akire no efaye mampanyi dada John Dramani Mahama ehwo wo ni se ehwo behia ti ye be sore na yen aye dono ne wo mo ebe no abompaye no wode atu edwa eno no wonso so wadwentwefa ensemi hu ene se fa betudwa ewo tuma GH comment section ebiem nso like videos na share all the social media platform and so following our IG page and your Twitter page so atuma GH_ Facebook and so too much GH me amedi jumedi hu echiame midi ede ekwia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makram